Jinavandın uçağına radyoya denge gelden başkudarın heja İrusi Seylüne 2024 seçeme. Le Brüksel'e saat 8'de lamede çarda kudarın heja minüçen nava ruji peşkeş bugün le peşi çesen uçağım. Böyle parezlerin reberapuş bu hevditini seledan kirim. HPG bilançoya şeri maha tabağı eşkerekir. Yejekese ji bu kampanya tirejên roje banga tebliğ kir. Cenaze gerila Murat Ahmedpur piştî 3 salan dana malbatî. Li girtîgeha Manavgatê işkencekî dûrî aqilan pêkti. Endama koordinasyona paşke Ayten Dersim ji metî haberê re axivî. Kudarên heja ji berfirehê bültena me parêzer ji bo çûna İmraliyê seledan kirin. Parêzerên rêbera ji bo hevdîtinê serî li serdûzgera Komariya Bursa û Müdûriyeta Girtîgeha İmraliyê dan. Seledan ji alî parêzerên bûriya hiqûqî Asad Salê, Suzan Akiba, Cengiz Yürekli, İbrahim Bilmez û Emran Emekçi ve pêkat. Her wa parêzeran ji bo dîtina wekilên xwendin ên li İmraliyê, Ömer Hayri Konar, Hamil Yıldırım ve İsa Aktaş jî seledan kirin ji 25 Adara 2021 ve tu agahî ji rêbera bû her sê girtiyan nayê girtin. Emberê xwe bidin herêmên parasname diye HPG bilançoya şerê meha tebaxê eşkere kir ji hewayî û bejahî ve 152 çalakî pêk hatin. 56 dagirker hatin cezakirin, gelek alavên leşkerî hatin îmha kirin. Navendera Gandro Çapaminê HPG bilançoya şerê meha tebaxê eşkere kir û got gerîleyên Azadiya Kurdistanê li ser şûpa fermandar Agît Mahsûm Korkmaz têkuşnê dikin. Gerîla her cure êriş û konseptên tasfiyekirine û planên qirkirinê berteraf dikin. Dibin her mercên giran de bi paradigma û îdeolojî apoyî bûne hêviya serketina gelê Kurd. Gerîlayên Azadiya Kurdistanê di sala çûlekî a şerê azadiyê de li Bakur û Başûrê Kurdistanê li dijî her cure êrişên dewleta Tirka dagirker berxwedanekî dîrokî dimeşînin. Artêşa Tirka dagirker nût carî herêmê parasname diye bi teqemenê qedexekirî bombekir û sûcên şer kir. Hêzên gerîla êrişên artêşa Tirk û xwe Spartan teknîkê têk birin rihaya fedayî apoyî bilind kirin. Di taktik çalakî û rêbazên gerîla de xwe kûr kirin, bersiv dan û gelek çalakî li darxistin. Di meha tebaxê de performansekî girîng a şer nîşandan. Ji hewayî û bejahî ve çalakî bi bandûr kirin û derbeyên giran li artêşa Tirka da girker xistin. Yekînê Şehîd Doğan Zinar û Şehîd Axîn Muş 19 çalakîn hewayî pêkanîn. Bi gelek rê û rêbazên gerîla 133 çalakîn bejahî pêkanîn. Bi giştî 152 çalakî hatin li darxistin. Divan çalakîn hewayî û bejahî de jî bi giştî 56 dagirker hatin cezakirin ku sê ji wan zabitên paya bilind bûn û 43 dagirker jî birîndar bûn. HPG bilanço şer a berfireh ya meha tebaxê jî wiha eşkere kir. Êrişên balafirên şer 305, êrişên bi helikopteran 33, êrişên bi teqemenên qedexekirî not, hevrên mên ku şehîd bûne jî 4 in. Gerîlayên çalakên gerîlayên ji hewayî ve hatin kirin 19. Çalakên gerîlayên bejahî ve jî 133 tamamiye çalakên gerîla jî 105 dudune. Dagirkerên ku hatine cezakirin 53, dagirkerên bi paya bilintên hatine cezakirin jî 3 û dagirkerên ku birîndar bûn 43 ne. Yek gün hatine îmhakirin jî yek vesayete leşkerî, yek cebilxane, 4 durun, 19 kamerên mobese, 5 çeper, 8 kun, 5 projektör û yek jî fotokapanin. Di heman demê de jî yên ku derbxwarine jî 3 vesayetên leşkeriyên zirxîne, 4 kepçe, korkutek angu sistemekî parastina hewayî, yek konteyner, 4 kun, yek kameraya mobese, yek dedektör û 18 jî çeperin. Di heman demê de gerîlayan her wiha dest danî ser teqemenekê drûne ya bombabar kirî.
بله مجاره کدن هلبت سپری خواب بدن هرمین پاراسنامه دی و جاره جی گوه بدن نرخاندن روزنامه‌وان تکوشین آخی جهرمین پاراسنامه دی جمره آخوی و دهمان دمده بحثا بیلانچو ماها تباقی کرد نرخاندن گله گرین کنن نرخاندن تکوشین آخین گله کی گرین گم گوه بله بدنه هلبت گله که بفرهم بشک جویش بنا و آماده کریه ام به هفره لگو دار بکن لهرمین پاراسنا مدیای شری به هم پایا گرلن هم پگوی جاستر به همو دجواری خو و بردام دکه تیزان دولت تاترکا داگر کر دوان ایرشین خوی وان قادان دا تباهی مافی مرواتی براستی بن پید دکه گلک هزین پاراملیتر ین چتین داشی هر وها هزین گریدای پدکه و هفکاریا قریجا مالا برزانیان را و تفگر خو داگر کری یا لهرم باشوری کردستانی هاو دادن به انجام بکن لبل ام ویا دکارن پر وکیر و اشکره براستی ارتشا ترک رخمی کو روزانه بمباردمان پر دجوار پیش دخن توایی هزین خو جبو و تفگر خو داگرکری سر بخن سفربر دکن لیل بله لهمبر چالاکین گریلان براستی جی ام د بینم بنکتنی کی پر مزن جان دکن جو ایرو هپ گیجی داخویانی خو بیلانچو شر یا مه طبق جی پار بکر یعنی راستی اف بیلانچو تن خو نشان دده کو هزین گریلا ین کو تن به تکنیک دست خو و به هزا خو چا دکارن یک جهازن قاشو هری مزن یا ناتوی بینن استا بنکتن رو خواندنه چالاکی وان لشکرین داگر کرده ده چما راستی آرمان جوان تنی پاراستن آخرین باشوری کردستانی پاراستن نرخین گل خواه یعنی بنرین دوان چالاکیان دا نوا مها طبقی دا tam 53 لشکرین ترکاتنه کشتن و سه جوان جی پایا بلندن ev encama hizarı xistin kiri tevgera çalak bu ya gerilene yani beguman devlet atırk wan hundahiyen hoş qatran ne gand yani menedit parvekir ve şartın le çıkası ve şerici de serida gele kurt o herkes bizanı bekum yani ve qadel heremin parasına medya taybeti rojek tenejinine ku artış atırk bey hundahiş derbas beke ejber gerilay ku em jibuan ra daxifin nerin wan digrin de bejin em ticari nehrin artış atırk rojek ji le ve ahir rahat nefeseki bikşine ام انجام وی گوتنی واجی پراتیکی olarak dibinin çalaki on da dibinin yen kunaha dibin parasına mala barzani da anne başure Kurdistan'ı an hal herem metina gundin amediye de nahil xalki heremi jgunde xo gavek jder kevin nava gunde xo bu xoda tevgerin wana tehdit dikin nahil luari xoda brahati jam bikin rasti evrevşi ki pir xatere bu gel kurd o hemen dem derevşi ki pir ketiye bu mala barzani yani avqasi eşkere tevahiya nirxin gel kurd bu berjevendin خوین مالباتی کرنه بازاره براستی ابرفشه که پر قنباخه یعنی جبر بجی مروف دوی راستی شر گریلا جیل همبر هر جوره داگرکری اوی خانت شر گریلا ببینه و لگوری جی زیدتر به خودان هلوت یعنی دکارم جی قاده جی وان آگاهیان و نورخاندنم ببرا پاروی بکر Velayeten dersim jide bejere berapo jibume hinceta hebune endama koordinasyona paşke ayten dersim bu mevana bernameye taybet ya medya haberi pergala qirkiniyale imrali u tekuşnale diji ve nerxant u hagot her militane ke PKK paşke divid her keliye jane de felsefe berapo bxa pratike erkadike ve sermile mahmuyan eva em fikrin berapo belavi her dere bikin azadiya fiziki berapo pek binin. Çalakü pengaven ve armancacı ve emhiz mezintir bikin. Ayten dersin balk şanser pengava azadiye cihani ji o evner xandın kir. Penga ve azadiya cihani geçti qonağa ki giring. Lejibu ev penga bigeci armanca xoy asasi devehin behtir beymezin kirin. Çima envedi bejin jiber ku tekuşna met terinake. Armanca azadi fizikiya reberti u statüye siyasiya jibu Kurdistaniya jibu ve armancacı der kadede du der keliya janede lazime tekuşin bekirin. Ayten dersim erişim pergala modernite kapitalist enledi jijna jinirxant u hagot. Pergala modernite kapitalist jin kuja jinan qırdike. Lazime jin le dijivan erişan xoparastına xwari xısına xo qewin bikin. Xoparastın ne be? Jana azad jinabe. Xoparastın ne be? Kes nikare hebuna xo bidomine. Xoparastın le diji her cüre erişan sekne bersi ve uhişmendiye.
Divê parastin baş bêfêm kirin tenê hêzekê çekdar nîne pergala parastina jin û civakî ye. Azadî gerdûniye ji ber vê jî rêberap û ji aliyê hemû jinan ve tê pejirandin û qebûlkirin jin ên cîhanê êdî rêberap û weke rêberê xwe dibîne û doxora azadiya wî de jî têkuşînê dikin. Belê yê jê kese jî ji bo kampanê tirêjên rojê banga tevlîbûnê kir. Tevgera jinên Kurd a li Ewropa TJKE di çarçova ji rêbera Rapora Azadî ji pirsa Kurd re çareserî dest bi kampanya tirêjên rojê kir. Kampanya wê çare îlûnê li bajarê Cenevrê Swîsrê jî dest pê bike. Li ber ofîsa netewê Nekbûyî ve çare îlûnê saet 13 de daxuyanekî ji çapa minêre were dayîn û kampanî bi vî rengî dest pê bike. Kampanya bi duruşma kampanê jî bi duruşma ji rêber Apore tenê ji bo Kurdistanê ve ji bo rêber Apo ne tenê ji bo Kurdistanê ve ji bo tevahiya cîhanê aştêbîne dest pê bike û li dehan deverên Swîsrê jî wê bi çalakên hunerî û çandî heta 12 cotmehê dewam bike. Yekîtiya jinên Kurd a Swîsre YJKS bank li Welat Parêz Demokrat û hemû jinên li dijî sîstema kapîtalîst kir ku tevlî kampanya bibin. Hate gotin kampanya wê heta 12 cotmehê dewam bike û li bajarên weke Arao, Basel, Zûrîh, Lûzerin, Sedgalen, Lozan, Berin û hemû qadan çalakî pêk bin. YJKS got li dijî modernîta kapîtalîst ku dijminê civak xwaza jin û mirovahiyê ye paradigma azadî xwaziya jinê demokratîk û ekolojik ya rêber Apo yekane alternatîf e. Em ê di çerçeve kampanî tirêjên rojê de fikrên rêber Apo bigînin her kesî, her malê, her kolanê, her dibistanê. Armanca me ev e. Komîteya Pêşîgirtina li îşkenceya Konseya Ewropa CPT, Konseya Ewropa Parlamena Ewropa li pêşberî tecrîtê bêdeng nemînin. Em ê zextê li wan bikin ku helwestekî rast nîşan bidin û wezîfeya xwe bicêbînin. Pêwîst e jinên li dijî sîstemê û di nava lêgirina ji bo jiyanekî azad dene rêxistiniya xwe xurt bikin, çalakiyên xwe mezin bikin û tevlî pêngavê bibin. Yekane rêya azadiya fîzîkî ya rêbera Abo ew ku li her devera em lêne li dijî polîtikayên êrîş, îmha, înkar, tecrîtê pêngavê mezin bikin, pêşengiyê jê re bikin. Em bank li Welat Parêz Demokrat û hemû jinên li dijî sîstema kapîtalîst ên Swîsreyê dikin tevlî çalakiyê bibin û em bank dikin ku helwestekî hevpar nîşan bidin û berxwedanê mezin bikin. Belem berê xwe bidin girtîgehan rojnamevanê girtî Celalettin Yalçın jî dibêje heta tejîta li ser rêber Apo hebe ve çalakên girtîgehan jî bidûme. Berxwedana ji rêber Rapora Azadî ji pirsa Kurd re çareserî dewam dike. Di çerçevê berxwedanê de jî li girtîgehên Kurdistan û Tirkiye girtiyên siyasî xwe dikin parçeyek ji vê pêvajoyê. Yek ji wan girtiyan jî rojnamevan Celalettin Yalçın e. Celalettin Yalçın tekilderî çalakên girtiyan û rewşa li girtîgehan bersiv da pirsên Ajansa Mezopotamya û vê nirxandirê dike. Çendî em di nava çar dîwaran de bin jî mesela me ya sereke çareserî دوزا کرده دوی ام هر کلیه و مجاری نقاش بکن و تکوشنا خواب وی آوی بدومنن. جلالتین یالچن آن زمان کو گرتیگه قادم برخوادن نوبال کشان سر چالکی بویکوت کرنی ین به داوی بون و ها گفت ما جی پشتی گریویم برچونه چالکی خواب بویکوت کرنی دوماندن. هل بدویه که پیوندی ما به در وره به تمامی قد کر. آرمانجا ما او بو ام توهای رای گشتی شار بکن که دواره پرگل قرکنی ل ایمرالی ده حساس بن. روزنامه‌وانی گرتی جلالتین یالچن دست نشان کرد کو هیا پرگالا قرکنیا ایمرالی ها به چالکین واجب بدومن او اف بانک لرای گشتیگر دیو هر کس لهمبری و پرگالا قرکنی لبرخو بده دا کو ام کاربن و işkence ho جهولی راکن او دو زاکور چارەسەر بکن. ولی شوابوری 24 جاران حقا باشور کردستان هات بمبکرین اندام رخصنا سپیتیا امریکی کامران عثمان درباره ایرشین دولت آترک ده لسر مدیا دیجیتال داخونی ده. دازانی که شوابوری دولت آترک 24 جاران به بالا فرنشر دورین جدا ین چومان آمدی سیدکان پیشتر امامت این باشور کردستان بمبکر. کامران عثمان دازانی که قنطارا گری بهار پیشتر گنده بلاوه چای هفته بک گندین کهنمجی سپینداره گرگاشی لبرگاره و چای کتکتین و خاکورک این لسیده کانی هاتنا بمب کرد. هر و اشکره کرد بالافرین شهر چای کوخه چای تالا لچومان در دور قلاتو کان آل پیش در
هواری رواندکان گنده کوراکان و چیای آسوس آلماوت بوم بکرن لگوری آگاهین کو کامران عثمان اشکره کرد دوان ایریشان ده تزیان جانی جی چی نبونه بله جنازه گریلا مراد احمد پور پشتی 3 سالان دانا مالبات گریلا هپگی مراد احمد پور هایدارانlı 2022 li navçe Elkiya Şırnakê di şerê li dijî dewleta Tirk de şehîd bû. Cenazê wê li Guristana Bekesan ya li bajêr Ango Şırnakê hatibû veşartin. Malbata wî ji bajêrê Urmiyê Rewşlatê Kurdistanê ji bo wergirtina cenazê kete nava hewildanan. Piştî têkuşina 3 salan û dayîna mînaka denayê karên cenazê xwe bigirin. Malbat dibin dûrpêça polîsên dewleta Tirk de cenazê şehîd ji Guristana Bekesan a Şırnakê girtin û li Guristana navçe Gever a Culemê li Gespartin axê. بله لگرتیگاه منافگاتی جیانا گرتیان دبن تهلوکی دیه. گرتی توبا سر دازانی که دولت ترک لگرتیگاه منافگات تیپا سه işkence deruni lezilan demir kirniye. توبا سر جی لگرتیگاه منافگاتی تیپا سه تیگرتن جزه muhabbet ili hatiye birin. De 2 Eylül'e bu malbata xwara axıvi behsa zilma li zindan ekir. توبا سر dibêje sergardiyan timi zaxtên deruni ligirtiyan dikin. Heqê wan dixwe gardiyan jî heqaretê ligirtiyan dikin û gef dixwin. Derbarê zilma li Zilan Demir hatê kirin de jî توبا سرد و دبیجه. زیلان دمیر 28 طبقه به مالبات خوره هفدیتنا هفتانه به تلفن چکر. پشتی هفدیتنه گاردیان جره دبیجن زوبکه ببازه. زیلان جل سروی پرسه لسروی که دپرسه و دبیجه چما ازی ببازم. دوکیلیه ده ظلم و زوریه لیدکن داویجن قوشه. توبا سر دازانی کو پشتی ویریشه سر گاردیان جدیگره جمخوا و داویجن سر قوشا زیلان لیدمینه و هاد بیجه. ده دستیوان دا جوب و کلمچه هبون. همو جام و مازگالن ده کوریدور ده دیگرن و دیکهون قوشه. گاردیان لقوشی حقارت لزیلان دیکن و گفله دخون. ما گرتیان جی خواست امل دیجی müdür derbekevin le nehiştin. Gelek car ser gardiyan u müdür ve yeki dikin. Hin jin de qawuşin yekesi dene, hin jinji de qawuşin sekesi de tene girtin. Emel her cüre, emel hemberi her cüre zaxt işkence bebekirna mafan tekuşina xwe bikin û em ê serî netewînin. Encama wê çi dibe bila bibe em serî natewînin. Malbata tu be ser jî dibêjin li girtîga manavgatê zilmek li dûrî aqilan têkirin û ew ji jiyana girtiyan bifikarin. Meli girtiyen nexweş Abdülkadir Kuday jî rakirinin nexweşxanê Abdülkadir Kuday girtiyekî nexweşê giran e û li girtîgeha Medrîs tîpare hejmar du tê girtin. Nexweşî alêsê ye. Tevê raporên Lejneya Tenduristiyê nayê berdan rewşa wî her diçe giran dibe. Ji bilî alêsê gelek nexweşîn wîyên din jî hene. Di 22 tabaqê de ji ber pirsgirêka dikezeba wî de wî ra dikin nexweşxane Bajêr a Çam a Sakûrê ya Başakşehîra Stenbolê. Piştî 4 rojan li nexweşxaneyê ma ji nexweşxane hate derxistin û dîsa birin girtîgehê. Parêzera wî Eda Onal ku endama komele hukuknasên ji bo azadiyê ye di 2 Eylülê çû serdana wê û diyar kir ku muwakilê wê bi sediyê birine hevdîtine. Dazanîn ku hemabêje hemû organên navîn ên Abdülkadir Kuday iflas kirine li nexweşxaneyê ji rastî muamelê nebaş hatiye. Parêzer Eda wiha dewam kir. Abdülkadir Kuday ev xwastiye nedane. خوارن آویت نبروی. جخوان نکاره پیدیوین خو به تناسر خو پیک بینه کسی نخوا شاندنیرن پاکجیا وی کرنه اولی نرینه. بیشش کان راگاند کو جبر موکیلی ما تداوی قبول نکریه رفاقتی نداینه کولی بنرن. لیدما ما افروش موکیلی ما دماکو من افروش موکیلی خو پرسی دازانی کو وی خواستی تداوی ببه. لجبر دما تداوی ده راستی معامله نباشاتیه تداوی قبول نکریه. دیار کرکم معامله ki dermorovî li hatiye kirin. Parêzer Eda Onal got Abdülkadir Kuday bûye 40 kîlo nikare da qurtîne û xwe îfade bike. Dixwaze pêvajiyekê tedawiya li gurî rûmeta mirovan bibîne rûjên xwe dawî jî li cem malbata xwe be û li bir derbas bike. Ji xwe gelek şansê menîne ku hevdîtine bikin. Ji ber daxaftnê de zehmetiyê dibîne em encaq dikarin 15-20 deqeyan hevdîtine li gel bikin. Parêzer Eda Onal diyar kir ku ew ê bi daxwaza berdana Abdülkadir Kuday serî li dadgeha destûra bingehîn jî bidin.
گودارن هجا دادگاه آلمانیا 4 سال و 3 ماه جزا دا سیاستمدار کرد کنان آیاس. کنان آیاس جمع حضران ولی گرتگاه دام تور آهام بورکیا آلمانیا گرتیه. بخلاص 129 آجزه قانون جزای آلمانیا درباره ویده 2 ساعته وکرن. رونشتنا دوزه لدادگاه ایالت هامبورگ پیکات و دوام کرد. گله کردستان دو سیماج بو پشکریه بدن کنان آیاس لهامبورگ بون. چانده دادگاه ادعا کرد که کنان آیاس نابر سال 2018 و 19 ده دنوا پکیکی ده برپسیریه بلند گرتیه. دوی چارچوبه ده چالاکی پیکانه و دیار کرد که جبروی چنده جی 4 سال و 3 ماه جزای گرتیگه لحاتی برین. سیاست مدار کنان آیاس پاراس نخوا کرد وها گود. بریار چه ده بلا ببه از نفر که تکوشن آزادی آگله خوامه دما کوشنین هری بدو این جهان لروجاوا ظلم هری بدو این جهان تک دبر دادگاه و جبو کیف ظلم هری خراب دیکتاتور اردوغان بینه من دارزان و جزانه من بری هون چی جزا بدن جیوه تجاری من جته کوشن آزادی دور نخه هون جبو دل اردوغان و دولت خوش بکن من و حواله من داد رزینن بداینا پشکری اردوغان هو جی پشکری ددن دایشه پشت گودادگی بریار خوش کرد که کماج چل کسی پیک داد لایوان دانشتنه دروش من بجی سروکا پوجنشان آزادی برس کردن و نرازی بون نشانه بریاره داد پارزر کنان آیاس استفان کولجی نرازی بون نشانه بریاره دو گود بریار نای قبول کردن و سکانداله امدنا و هفته که ده اعتراضی بریاره بکن بله بسیار برخوردن رهبری خسر آن روزان لجزیره نه سال درباز بونکو قدخه هات راگاندن لجزیره بوتان 4 ایلون 2015 دولت هات قدخه درکتنا در و راگاند نه روزان دوام کرد سر نه سال درباز به دما و ایری شکر کنه سدما و ایری شکر کنه جو بو گل خاص خواب خواب بره و به برگلا خسر آخر و بری آوا بکه پیشی دستلات AKP دل بجارت نه هفته حزیران 2015 تک چو اردوغان گود بنا و مسئله کرد مسئله تونه مطابقت دولما bahçe da seknandın u tekbir. Pişti ve lehmeri gelekurt erişe sistematik dest bekirin. Jinavendin yek jwan navendin yek jwan cihanji cizira botan bu. Pişti qadaxe deketne der ve hatara gandın peywende navçe bitavahiya cihan rahata qut kirin. Şebeke ceyran o ave hata birin cihin veki dermanxane o fırın jihatin girtin. Arteşatır durle cizire gir. تاخا جودی و تاخا چمکور که آنگونو بچکی گرانگ بومبکر ولاتین ده ایریشان ده بریندار بوجی لشکر و پولیسان نهجده سوقی نخوشخانه بینه کرن ولاتین کو بریندار هلگرتنجی هاتن گولا باران کرن چمیله چاگر که 10 سالی بو را گشتی و جنیز و ناز دیکه لبر مالا خو هات قتل کرن پشتی کو هات کشتنجی نهشتن جنازه ور دفن کرن جنازه و سی روزان د سارنج ده هات پاراستن پشتی قدخه درکتنه در و مالو کارگهن گلک ولاتیان zarar دیتن و بسدان ولاتی جبر اولهیه ترکا واره خو کرن ادیشن لشکر و پلیسان حتی 12 ایلونه دوام کرد د قدخه درکتنه در و ده جپتیکا سو پنج روزی محمد طاهر یارموش بگیره حتی ابراهیم چیچکی 8 ساله بگشت 21 کس هاتن شهید خستن پشت قدخه تکوشن حقوقی دست بگیر لبله یک کزین هاتن دارزاندن جدوسین درباره وان د بریار نشوپاندن هات داین دوسیه محمد امین لوند عثمان چاله جدادگاه دستور بنگهین راحت شاندن ایم بریاردا کول پرسینه که چالاک نه هات اکرون بریاردا کو مافیجان هاتیه بن بکره پشتی ویل پرسینه جنو و دست بگیر لحیا نه تو پیشکتن چنه بوین کان مادنی لگیادنی جانا لهرم تارومار دکن خابات مادنی لگوندن نافچه آگری و گیادنی قراقین چم موراتی جان تارومار کنه خابات مادنان جاله کوز هولدینگ که وطنه مشاندن گزوی یوجه اجگوندی بلیگانا جوریا گود جبر توزی امن کارن حیوان خواب بچرین افتو زرار دده زوین ما و هوای چند روز بره زوین ما و هوای چند روز بر شینکی مچه بو جبر توزا مادنه ما بزوره جنازه خواه بشارد و سیتن هف پارد نوا زویه مدد چین و زویین ما ویران دکن ام مادنه نخوازه به هزاران سالن امن سر به خاکی دجین لکوجبری لما فرض دکن ایلهان دمیر جگونده اولی کنتجی ده بیجه دمو مادن هات آوکرین ما گوندیان برتک نشان داله قیمقام و فرماندرین عسکر گفل مخوارن ام لور مادن نخوازن گر اف شرکت سیانور بکار بینه و اف چم مراد حتی چم فراد و گولا هزاره
تیک ببه ev yek ve ji bo me hemû mirov û candaran metirsibe em gundî ve şirketa madenê naxwazin çi ji destê me bê em ê bikin. Cemal Demir ji destî şankir ku ew bi çandinên sevalvaniyê re mijûl dibin wiha got tûza madenê heta nava malê tê ava me jî qirêj bûye û heywanên me jî êdî avê venaxwin. Em her sî zeviyên xwe em لکارن زویان خو آب بدن جمره دبیجن جور بچن بلا او هرن اف در جو وارن میا ام مادنان ناخوازن یاستین کاراباجی گود به دست پیکرنا مادن جانتک چو بی دستور دزدانی سر عردن مین تاپوکری ام وکی شینین اولی کنتی و روشی قبول ناکن ام دخوازن کانا مادنه بگرتن متین اردوانجی بانک لهرکسی کرکو دستک بدن اوان Kudarên hêja se rewşa kesî ve îro li Parlemena Iraqê were gotûbêjkirin Koma Şia dixwaze yasaya rewşa kesî bide guhardin. Li hemberî rakirina wê nerazîbûn mezin heye bi taybetî jî naxwazin ev yasa were guhardin. Hate zanîn ku ve îro li Parlemena Iraqê li ser vê mijarê civîn were li daxistin. Di civîna îro de wê xwendina duyemîn li ser pêşniyara guhardina yasaya rewşa kesiya Iraqê bêkirin. Ofîsera gandina Parlemena Iraqê têkilderên nevaroka civîna îroya parlamentoyê daxuyanekî belav kir û hate gotin ku ve îro parlamento Iraqê خواندن و دنگدان لسر 6 پروژه یاسان پیک بینه یک جوانجی خواندن دویم آلسر پیشنهاد گوهرتن یاسه روش کسی عراقی به جوینا لپارلمنت و سازان به پیک وره چاره طبقه لپارلمان عراقی خواندن یکمی جبو سر راسکنه یا روش یاسه روش کسی هجمار 188 یا سال 1959 هاته کرن پس پرد بیجن اگر یاسا وره گوهرتن ده مذهبگری کرتر ببه مافی جن و زاروکان زیرتی وره بپیکرن ده جدابون جنو مرده و مافی دایکتی و میراز جنه وره استاندن بو گوهرتن و یاسا رزاروکا کچ 9 سالی و کرجی 15 سالی وره زوجاندن دادگه و دستیرا و یکی بده بلین نجات پرسین ترک دو جوانین جی سوری قتل کرن و بون سدما کشتن آوان. بویر لباجر ترکیه بورسه دو پیکات نجات پرسین ترک بکری ایریشی هنی قاسم عدنان 23 سالی کرن و قتل کرن. دسترادری دولت ترک جلهم بری قتل کرن هنی عدنان تشتک نکر. هنی عدنان قاسم جباجرو که مثلا عادل بیاته و مالبات خال بورسه لترکیه دیجیا. روزک شمیج جوان بناو احمد الانور اج حلبی جبرکو بلگین کسیتی پیراتون بون لتا Hoca Sinan bahçeli evler İstanbul'e hatara vasandın lexwaj lapên polisên devleta Tirk xilas kir di demara vê de jî ji qada duyemîn ket û jana xwe ji destan. بله الحلب و ادلبه گل رابو سرخوا ایریشن داگیرکری شرمزار کرن لباجر که فرد تخاریم ادلبه به دهان کس لدیجی چتین دولت آتر که داگیرکر خواب پیشاندر لدارخصن خواب پیشاندران خواست گرتی ورم بردان و پرگال اولهی داگیرکرن ور هلوشاندن لقام پا اتمه ادلبه و گنده سیاره ین حلبه جی خواب پیشاندران پیکاتن و همان بانگوازی هاته کرن بله جوانان انترناسیونالیست سردان شنگال کریم ببونه سالوگر دهان فرمان هفته چهارم به دست دایشه دلگاسون جوانان انترناسیونالیست انج اروپا چون شنگاله کما انترناسیونالیست دنا و هفته که دست سردان گلک مالبات ازدیان شنگال کرین و بیشتر چالاکین کو هاتنه کریم بون جنیز و روشا شنگال یا پشت فرمان و ایریشن دولت ترک ام به هفکاری پدک شوپاندن دلگاسیون د سردان مجلس تاجیه لنافچه سنون لجی بگرمی هاتن پیشوازی کن علی دنج بگرگل اجبو شنگال اونونو و دوام دکه وزارت کوچ بران عراق راگاند کو الیکاریا ابوری دانا 367 مالبات جشنگال اونینو و ین و گریانا جو وارن خو وزارت دازن کو هر مالباتک 4 میلیون دینار عراقی ورگرتنا و همان الیکاری جو کوچ برن و دیگرن دوام بکن بله کنه که قتل کردن حکیم لقمان بتون دی شرمزار کرد حکیم لقمان 45 سال جباجر دهو که باشور کردستانیه لسمتا اکثر آنافچی فاتی استانبول به دست نجات پرستان بکیره هاته کشتن 12 کس به هفر ایریشی وی دیکن او کشتن جنازه ویج با توپسی راکن سازی طباعتی استانبول کشتن ویج راستی ناراضی بودن مزن هات کنگره نتویا کردستان جی تکلداری بویرا فاشیست داخلینگ ده وهاگود اموا که کنگره نتویا کردستان قتل کردن لقمان حکیم بتون دی شرمزار دیکن
سرخوشی لمالباتا وی دکن پیوسته کجار و سوجدارن و بیاره بین دارزاندن و جزا کردن رایدرین دولت ترک جاره کدن چاوخوا لوی سوجی را دگره دو رایدرین دولت ترک وی سوجی به سناریو چکری نوک سوجین بره خوا و نشرن و خوا و نشرن کنه که دازنه کو ارکی هر دو حکومت عراق و باشه کردستان جی او کو دستور یاسایی پیک بین و خودی لدوزه در بکون ایدی بیدنگ نمینه بلم هاتن داویه بلتن خواه بخاطر ودن باش بله گودارن هجام نرخاندن روزنامه‌وان تکوشین آخرین بواره پارو کریبو اندکارن پشتی بولتن آمه لبر فرهی نرخاندن روزنامه‌وان تکوشین آخرین گوهدار بکن درباره هم چالاکین گریلا همش ایریشن دولت تاتر دو بتایبتی جی درباره بجکو بیلانچویا هپگی راگهاندی ده نرخاندن گرینگ دیکه هم دبیجن بخاطر ودن باش